Dobrodošli na Not So Bad Channel. U ovoj epizodi upoznajemo jedan fenomenalni grad istočne obale. Pre toga jednu zelenu oazu u srcu Srbije. Zato ne menjajte kanal. We had so much fun with our friends. Maybe you could be our next guest star. Write your idea in the comments and you could be joining us on our next adventure. And don't forget to subscribe and like the Not So Bad channel. Ja se trenutno nalazim u jednom predivnom turističkom gradu koji se zove Myrtle Beach i nalazi se u Južnoj Karolini u Americi i pričat ću sa mladim ljudima koji su došli sa Balkana baš u ovaj grad da žive i da rade. Myrtle Beach je glavno turističko odredište južnoatlantske obale Južne Karoline. Poznato je po plažama gdje turizam iz godine u godinu sve više cvjeta. Zastupljen je veliki broj kako hotela, restorana, tako i atraktivnih mjesta koje služe za zabavu. Godišnje privuče preko 14 miliona posjetilaca i biva omiljeno mjesto za porodice. Razvoj novih puteva i investiranje u turizam svrstava ovaj grad u top 5 najbrže rastućih destinacija u SAD-u. Zanimljiva stvar je ta da je ovo mjesto popularno i zbog velikih golf terena, te da je ovaj grad okarakterisan kao svjetska prestolnica golfa. Ovdje je jako lijepo, sezonski grad, tu se dosta stvari doživi, ima auta, ima ljudi, ima zabave, stvarno neopisivo, drukčije dosta, nije kako bi rekli naše, ljudi su opušteni, svašta se doživi, ima catcallinga, ljudi razmjenjuju brojeve na ulici, pričaju s tobom, pristupačni su. Možda nije tako na svakom gradu, ali ovdje, pošto su ljudi opušteni zbog ljeta. Ovdje posao možete da nađete bukvalno kad god vi hoćete, pitanje je samo da li vi hoćete da radite jer se rad ovdje cijeni. Upoznajete drugu kulturu, stvarate prijatelje, učite mnogo drugih stvari koje donosi ovo iskustvo. Također što se tiče hrane, hrana je mnogo drugačija nego naša. Iskreno meni naša hrana mnogo nedostaje. A što se tiče američke hrane, to je
pretežno brza hrana jer ovdje vi nemate dovoljno vremena sad da se posvetite spremanju hrane i zdravoj ishrani. Moj posao je, zaposlen sam kao host u jednom restoranu na Broadwayu i opis mog posla je da dočekam goste. Što se tiče američke kulture, rekao bih da su Amerikanci dosta otvoreniji i rekao bih da dosta imaju više povjerenja jedni u druge i nisu poput nas da su uvijek skeptični jedni prema drugima, da gledaju da će ih neko izraditi i tako. Ivane, čekamo te. Ćao Ivane, pozdrav sa najljepše plaže na Zanzibaru, Kendva Beach.